na nyumite Tembere Ward as a captain wao, na ni wega kurigi no ya gavana ni iratuteithia gukuria talent cia iritu to gukoragwo hingo ciothe ni ligi ya anake ya iritu gugakoragwo gutire. Ni arekire wega kuonania nginya airitu no makurie talent ciao, na ni njega tondu ona igitagwo miji tournament ni arekire wega kwiyumiria eigire tu iguru to anake matheri, na kugira milioni iyo si kitu rahisi, ti kaundu kahuthu, no nginya tumikinyire na mawatho maria maheanitwo na nimo turafuata, na nikio tukinyite ha sub county level kuma Tembere Ward na ithuaya. Ithuĩ kũringana na ũrĩa twathaka ithuĩ nĩ twathaka wega our best. Ithuĩ twatigia game imwe na twina Kutus nĩyo tũgathaka nayo Sunday. Mũthĩ yuma njega despite nĩ gwakorwo gũkiura na kiharo nĩ mũrona ũrĩa gĩkihana. Kiharo ti kĩega no ona challenge cia kiharo cihana ũguo nĩ twa imagine gũkorwo tũkĩwini. Game ya mbere tũgũthakaga na Nyangat Ward na nĩ tũmacindire 3-1. Game ya ino ya twathaka ya kerĩ tũgũthakaga na Gathigiri Ward na nĩ twamahũra 1-0 na sai tuko na point 6 na kulingana na vyenye imekuwa leo tunategemea ona game yenge tigarite versus ira tugakorwo tugithaka na Murindo Honest Sunday no tukahũra uhotani despite kulingana na challenges cia wetha ũrĩa ikihana, no Ngai witu mbere tutapiga wina, tunategemea kwenda huko juu. Unaenda ukienda no nyongere njuge atiri gutire muciari wina mutwe mwega ungitikira kunengera mwana mucinga athie naguo na mwana ucio ndo ibata wa mucinga ucio ni akurathukia no itherwe nario no ni andu aguthie kunina koguo ri no njuge aciari ithue tutikanetikire gutwika ati mwana agwikarira spelling na daimije tu agathie thukuru agathoma ni gatirigania kama Isaya Wanjala, nafanya kazi na chuo kikuu cha Zitech University, na hapa nimekuja kwa sababu kwa ofisi ya wanafunzi tunaita Dean of Students. Kuna club mbalimbali, kuna club ya Leo Club, kuna club ya Scout na wana Red Cross. Ndio wamefanya tukuja hapa leo kujumuika katika mambo ya road safety. Leo nimejihizi kwamba kushughulika na mambo ya road safety ni muhimu kwa sababu kila familia inahusika na hii mambo. Kwa namna moja ama nyingine, kuna watu wa familia zetu, kuna watu wa jamii zetu, hata sisi wenyewe tumeathirika na hii mambo ya accident, na ndio maana tunakuja pamoja na watu wa Parkside Road Safety ili tuweze kuelimishana mambo mawili matatu kuhusu mambo ya road safety. Na leo nimejisikia vizuri, nimepatana na komanda wa Ruiru, tumebadilishana mawazo, tumeelimishwa, na kutoka hapa tunaendelea na kuelimishana katika jamii. Kuna tukielekea katika muhula huu wa sherehe, vijana na wanafunzi kama na hapa tumo ni mambo ya kufikiria mambo ya barabara, mambo ya kupita, ya kutumia barabara. Na kuna mahali tunakoseanga kidogo wakati mtu anakufa akiwa na miaka
accidents are not always accidents. Accidents happen because hivyo unaponiona barabarani nikitembea na sijakufa, mimi niko hapo kwa sababu hata mimi ni driver, nimesoma kitu kimoja kwa barabara.